Prijatelj emisije Presto. Dobrodošli u kreativni svijet Galama Arta, našeg zajedničkog kutka u kojem ćemo sa vama znanim i neznanim gostima razgovarati o svijetu muzike, kulture, ali i o životu uopšte. Naša današnja gošća je sjajna pijanistkinja iz Podgorice koja je svoje kulturno i kreativno stvaralaštvo, ali i sazrijevanje imala priliku da gradi ne samo ovdje u Podgorici, u Beogradu, već i na prestižnoj Berklee akademiji. Šta nam to stvaralaštvo danas donosi? Kako ona doprinosi razvoju crnogorske kulturne i džez scene, saznat ćemo u narednih 30 minuta. Moje je stvarno veliko zadovoljstvo što ću na ovoj velilepnoj pozornici Galama Arta imati priliku da razgovaram sa Sarom Jović. I Saro, molim te da mi se pridružiš ovdje na našoj sceni. Gdje si, Sara? Gdje si? Kako si dobro? Dobro, ti? Izvoli udobno se smjestiti. Hvala. Saro, hvala ti još jedanput na prilici da večeras razgovaramo o tvojim muzičkim počecima, o muzici uopšte i hvala što si izdvojila vrijeme. Hvala na pozivu. Da. Tokom narednih 30 minuta razgovarat ćemo o raznim muzičkim, ali i drugim nekako aspektima tvog života. Ali opet svi ti aspekti bilo da su vezani za Berklee, bilo da su vezani za Beograd, bilo da su vezani za Podgoricu, imali su neke svoje početke koji se vezuju upravo za muzičku školu Vasa Pavić. Pa me zanima, ne samo mene, već i našu mnogobrojnu publiku kraj malih ekrana, kakvi su bili ti muzički početci i šta su ti oni značili zapravo? Ja sam počela da sviram klavir kad sam imala 6 godina. I išla sam u nižu muzičku školu Vasa Pavić. Svirala sam klasiku prvo i onda sam sa 13 godina odlučila da upišem i srednju muzičku školu gdje sam također svirala klasiku sve 4 godine. Išla sam na neka takmičenja iz klasike, ali negdje krajem drugog razreda srednje škole počela da me interesuje i popularna muzika, džez, pop. Iako sam slušala pop i ranije, isto džez sam počela da slušam tak negdje u drugom srednje. I odrasla sam tako što sam dosta slušala džez jer moj otac je zapravo me mnogo uputio u tu vrstu muzike. Tako da, a krajem drugog razreda srednje škole sam imala priliku da prisustvujem radionici koju je vodio Vase Hadžimanov u Podgorici, gdje mi se mnogo svidjela njegova muzika i radionice generalno bile su mnogo zabavne. Također sam išla u Herceg Novom na neke radionice i u Crnoj Gori. Bila sam član te Vasa Pavić sekcije, jazz Vasa Pavić sekcije u školi. I tako da sam počela više da se bavim tom nekom vrstom muzike tako negdje u drugom srednje. Da. Lijepo nekako, te malo u tvojom nekom tinejdžerskom dobu si i otkrila nekako, otvorila vrata sebi tog svijeta džeza, ali taj svijet džeza te onda, koliko sam upoznata, lansirao dalje tokom nekog ljetnjeg kampa u Peruđi i put Berkleya. A možeš li da nam otkriješ kako se desila ta priča, kako si zapravo zaslužila jednu stipendiju prestižnog univerziteta Berklee u Bostonu? 2018. godine sam aplicirala za tu radionicu, Berklee radionicu u Peruđi. To su radionice koje se održavale u julu u sklopu tog Jazz Umbria festivala. Bilo je predivno iskustvo, imali smo priliku da sviramo svakog dana na jam sessionima, da učimo od profesora s Berkleya i tamo u Peruđi su me pozvali da radim audiciju za baš Berklee College of Music u Bostonu i tamo sam imala priliku da radim tu audiciju i na kraju radionice, zadnji dan te radionice, ja mislim tako, oni su nudili stipendije. Ja sam dobila 80% stipendije te godine i godinu dana kasnije sam zapravo krenula u Boston na college, ali tamo sam dobila stipendiju. Bravo, svaka čast. Mislim da je to nekako i propraćeno bilo od strane naših medija, jer nam je stvarno nekako bilo drago da imamo Crnogorku koja će nas predstavljati u tom prestižnom svijetu muzike i imati nekakvu priliku da se tamo i muzički razvija na neki način, pa možeš i ovako da nam otkriješ kako je bilo zapravo to iskustvo, kakav je taj Boston, da li stvarno naliči na europske gradove sa one strane Atlantika i šta je za tebe zapravo taj Berklee predstavljao na kraju krajeva? Ja sam na Berkleyu najviše
sam naučila svirajući s drugim muzičarima, konkretno studentima i profesorima naravno, i najviše sam naučila svirajući s njima i mislim da je najveće bogatstvo koje sam zapravo imala na Berkeleyu jer sam upoznala mnogo ljudi, ta poznanstva. Stekla sam mnogo prijatelja koji su iz različitih kultura, različitih zemalja i imala sam priliku da učim od vrhunskih profesora gdje sam zapravo krenula da se bavim i muzičkom produkcijom kao i aranžiranjem i svemu tome jer prije nego što sam krenula na Berkeley nisam imala pojma ništa o tome i onda sam ušla malo i u svijet produkcije i svega, tako da nisam samo vježbala i svirala klavir, već sam i ušla u neke druge strane, tako da mislim da je to nešto što mi je najviše donijelo, ta poznanstva i... Hvala puno.
Kaži mi, molim te, da li si imala priliku možda da sarađuješ sa nekim interesantnim imenima, koliko su mi, da kažem, upoznati, ako čak i laički, na kako Berkeley je stvarno vezivan za velika imena iz svijeta muzike, koji su često dobitnici raznoraznih nekih nagrada, počeši naravno te prestižne Grammy, pa do i nagrada koje su prestižne i u našem regionu, poput recimo kolege Ana Dr, tako poznato producent iz regiona. Da li si imala možda prilike, mislim, vjerojatno jesi čak da sarađuješ sa njima i možeš da nam opišeš šta je iskustvo saradnje sa tako nekim velikim imenima? Ja sam zadnje godine smo imali taj koncert školski gdje sam imala priliku da pratim Leilu Hathaway koja je inače dobitnica Grammy-a i ona je ćerka Donny Hathaway i ona je jedna od, mislim, meni lično muzički uzor. Tako da mi je bilo prije svega čast da pratim nju na koncertu i imala sam veliku tremu i međutim sve je prošlo jako dobro i ona je imala mnoge pozitivne i komentari i riječi za mene, tako da mi je bilo drago kad vidim da neko tako uspješan je tako skroman i predivan, tako da bilo mi je baš drago i izuzetno sam zahvalna takvoj prilici. Lijepo je stvar imati nekako tako uzore koje možeš na kraju da upoznaš i da nešto naučiš od njih, pogotovo ukoliko te vrline jesu i skromnost, naravno, koje nekako čini mi se nekako fali svima nama u ovom današnjem hiperrealističnom digitalnom dobu, što god. U principu, nakon toga tebe put poveo nazad u Podgoricu, gdje si paralelno ovdje i svirala dosta koliko znam i upisala master studij u Beogradu na Fakultetu muzičkih umjetnosti, ili tako? I opet se nakon toga donijela odluku da svoju karijeru nekako za sad ustališ ovdje u Podgoricu. Samim tim i srećemo imamo priliku večeras upravo da razgovaramo i da sarađujemo sa tobom i mimo ovog samog, jel tako, intervjua. Pa i molim te, kaži šta je nekako dovelo do toga da ti doneseš jednu odluku da stvaraš ovdje, makar za sad, i kakva ti je zapravo ovdje saradnja sa našim muzičarima u Crnoj Gori? Pa da, ja sam odlučila da se vratim, da gradim neku priču u Podgorici za neko vrijeme, jer mislim ne isključujem mogućnost da negdje opet odem, ali trenutno ovdje mi je lijepo i sviđa mi se nekako i energija i mislim da Podgorica ima potencijala i da želim da gradim priču ovdje i da ima mnogo muzičara također koji imaju potencijale naravno i s kojima mogu da sarađujem i s kojima sam sarađivala. I mislim da je bitno da lokalno se razvija scena i želim da doprinesem tome i da.
Presto znači ekspresno. Saro, nekako je stvarno zadovoljstvo imati priliku da te jedna organizacija poput Galama Arta ugosti na svojim koncertima. Upravo ta neka misija tvoja da sarađuješ ovdje sa muzičarima u Podgorici, da nekako zajedno gradiš scenu sa ostalim učesnicima tog cjelokupnog ekosistema, je i nama neka potvrda da ima stvarno sa kim ovdje nekako na lijep način da se radi i da Galama Art opet može da bude jedna od platformi koja će vam omogućiti dalje neko prisustvo i neku vidljivost u regionu, pa zašto ne i svijetu. Konkretno mi smo imali priliku tebe da ugostimo, konkretno tvoj trio, Sara Jović trio na sceni Crnogorskog narodnog pozorišta. Koliko recimo takva jedna, nekako da kažem, platforma može biti značajna za muzičare tvog kalibra i šta ti je zapravo značio taj događaj na toj pozornici? Značaj mi je sam imala priliku da izvodim svoje kompozicije. Po prvi put sam imala priliku da izvodim svoje kompozicije koje će se naći na mom EP albumu. I bilo mi je drago što postoji inicijativa poput Galama Arta koja mi je omogućila da nastupam u Crnogorskom narodnom pozorištu i što sam imala priliku da podijelim te svoje autorske kompozicije i sama scena je bila predivna i bilo je nekako intimno jer je publika bila i na sceni i sve je bilo nekako baš lijepo iskustvo. Da. Tu svoju pozornicu se dijelila sa Šuletom na basu i sa Martinom Đorđevićem na bubnjevima. Da li je to inače tvoja standardna postavka u okviru Sara Jović trija ili imaš zapravo momenti da sviraš te i sa više ljudi ili zapravo nekom manjem obimu kao ti solo nastupaš i tako dalje? Kakva je zapravo tvoja nekako trenutna koncepcija sviranja na živoj sceni? Pa da, trenutno moj trio čine Šule na bas gitari i Martin Đorđević na bubnjevima. Međutim, ti sastavi ponekad mijenjaju. Ja ponekad pjevam, nekad je instrumentalna muzika, nekad je trio, nekad je kvartet. Nekad Šule svira gitaru, nekad bas, u zavisnosti od toga kako i gdje i šta se traži i šta treba da se svira. Ali sarađujem i sa nekim muzičarima također iz Beograda i ovdje iz Crne Gore, ali za sad je to moj trio i kad neko
dođe, na primjer, Maša kad dođe iz inostranstva, onda s njom isto napravimo neke svirke i tako. Dešava se svašta po nešto. Pomenuo si Mašu, ona je također jedna od članica našeg, da kažem ovdje, auditorijuma koji je bio već na Galama Artu zajedno sa tobom. Koliko vam je recimo značilo to iskustvo poznanstva i možda nekog zajedničkog susreta na Berklee akademiji, da možda razmijenite neka vaša iskustva i znanja i da li možda planirate neku saradnju u budućnosti, da li vam to nekako, da kažem, prirodno leži sad već jer se dugo vremena poznajete i kako bi to možda prokomentarisalo? Da. Mislim, mi smo zajedno u srednjoj školi učili, onda smo pošli zajedno, mislim, nama je bio san da odemo na Berklee, onda smo zajedno i pošli na audiciju i dobili stipendiju. Bile smo jedna drugoj najveća podrška, meni konkretno smo bila najveća podrška dok sam bila tamo i naravno planiramo i da sarađujemo zajedno i već smo i imali neke pjesme zajedničke, ali ništa to još nismo objavili, ali planiramo negdje u budućnosti isto neku saradnju i neku pjesmu i nešto tako. Bravo. A što se tiče konkretno tvog sadašnjeg nekog muzičkog pravca, koliko sam upoznat, uveliko radiš na svom novom EP, odnosno albumu. Nekoliko pjesama je već, čini mi se, snimljeno bilo u Zaječaru, sada već radiš i sa producentima iz Beograda, ali i ovdje iz Crne Gore i pripremaš još neke novine. A možeš i da ovako ekskluzivno za Galama Art otkriješ o čemu se to radi? U Pančevu sam snimala EP prošle godine i trenutno želim da ubacim još par pjesama, pa tako bih željela da više bude album. Trenutno radim na tome, ima 5 pjesama za sad i planiram i da napravim neki spot i da... Pjesme su uglavnom na engleskom, ali sam planirala da neke budu i na našem, tako da trenutno u procesu sve to, ali bit će uskoro realizovano. Da, bravo. Mi ti nekako želimo sreću u tom procesu i držimo te nekako palčeve da taj projekat ugleda svoje svjetlo dana. A siguran sam da će Galama Art opet nekako i ponuditi pozornicu da te svoja djela i predstaviš. Molim te ovako za kraj, da li možda ovako kao djevojka u svijetu muzike koja gradi svoj put dosta uspješno, rekao bih, da li možda imaš poruku za neke nove Sare Jovović, da li nekako imaš poruku za djevojčice u Crnoj Gori koje razmišljaju da li da se bave muzikom ili su već u tom svijetu, koja je možda to bila nekako poruka ohrabrenja za njih da se otisnu ovim putem? Poruka bi bila da vjeruju u to što rade i da je sad pravo vrijeme, da ne čekaju neko idealno vrijeme, nego da trenutno rade na sebi, na svojoj muzici i da prate svoje snove i to je to. Da. Sara, još jedan put hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Hvala tebi. Nadam se da će tvoj album ugledati svjetlo dana vrlo brzo, da ćemo imati priliku da te slušamo kako na radio stanicama, tako naravno i diljem svih ovih platformi i da ćemo prosto uživati i biti nekako zajedno činioci tvoje cjelokupne priče. Hvala puno na pozivu. Nadam se da ćemo sarađivati i drago mi je što smo imali priliku da pričamo. Da. Ćao.